pršut, dinja, kozica. Dignite ruku ako jedete dinju i pršut, klasik. Spustite ruku ako vas plaši dodatak kozica. Vidjela sam ovu kombinaciju negdje na internetu i naravno morala sam probati. Od nekih dodatnih okusa stavila sam samo aceto kremu i maslinovo ulje koje sam promiješala i na ove kuhane kozice sam stavila začinskog bilja. Aceto i maslinovo sam uglavnom stavila samo na dno. Nisam htjela da to se bude nekako kako natopljeno, ali ja inače mislim da jelo izgleda ljepše ako nije preliveno umakom gore. Posipala sam s par preostalih kapi od gore. Jedno mi djeluje možda malo prebež, ali ok. Oprala sam ruke, ovo je sve za mene, želim jesti prstima. Pršut, jednu malo manju dinju i jedan malo manji škampić, odnosno kozicu. I nekako to sve probati sve odjednom. Ok, idući put kad poslužujete dinju i pršut, ogromna preporuka ubaciti i neke kozice, račiće ili bilo što takvo. Dajte mi ideje s čim bi možda ušarenili ovaj tanjur. Osim toga, nemam niti jednu jedinu primjedbu. Mislim da su aceto i maslinovo ulje više nego dovoljno. I mrvicu neke mješavine začina za kozice. To je to. Čak i nije ni potrebno. Ovo je tako fino. Dobar tek!